ku Bukyeire tugibikula suula ku suula ne tukwino webyewunyisa n'ebyafaayo n'ebyokya. Kale ena kuno mwezi tuno munange 12 omwaka bulwali tugwa 1973 endala mwiwanga lya Spain mubaye tebagibona kwa Spain bali bonanga endala sobola kubaluma munange ekikobwa endala y'abaluma balekera ku distributing powdered milk mu masomero amatago buunga ngaifo wano balekera ngaba amata niwe tubanga tuli bulungi titugagaba tuli kwogera ku bantu mwaka kyogo 1973 tuli kwogera ku bantu kyoka wano ey'ekinana yatuluma yebaye takakutiya kakutiya gwire balebo endala buyagwa balekera distributing amata mu masomero ni madwaliro ate nga masomero muli abaana n'abalwaire mu malwaliro ekikola amawulire aye ifeno obonwero batu aye bada Towagana kuba fenestampu tugirina yennyini gye baakuba ku bwinono. Wendowooza ezimba iwanga mu bigambo byo ng'obitoolamu ebyo ebyogerwa abantu abande mu bigambo byo abandi bwe bajja okufuna ekyokwega mu bigambo byo. Leta ebigambo kasera ka mu bigambo byo wano kulaba safama era ng'olunaku olwaleero tujja kulingirira ensonga ey'abano abatwala abasawo abegayitira mu kibiina kyabwe ekya Uganda Medical and Dental Practitioners Council UMDPC balikoba nti amasomero mangi agamerwikewo okusomesa obusawo mwiwanga wano ti amasomero gano gabulabe ino eri abana Uganda olw'ensonga nti weyagana nga abasawo bebafulumya abasinga bayabayaba nti babanga mukwidanda bakabiri ate bayita bwabwite so bali kwenda omuntu yena bw'anaaba ngana atandika okukola obusawo basooke bakole ebigeze ebyo walala ng'olwadde wakola ku isomero lyo wakolera waabita mpegano bobojo okutandika okupracticinga osooka waaja watyama ebigezo bino ebyokubiri ebyawonawona kasita obubita meba akwikiriza okuwa license okwidanda abantu mu Uganda. Mu bigambo byo kikyolowooza ku nsonga ey'abakulu bano bakoba ati abasomesa abaana amasomero gamerwikewo mu bungi gabulabe eri abana Uganda bayire mu bakola ebibuuzo nga bakalitandika kwidandaba bantu 0752 894 oliyo olyaye muna mwe bali kutuweereza ikale Nakuba wekitiibwa omwisa ikoba musana Sadamu ku kyalo ky'Ebutegwa igombola liba lya Nankoma district y'ebaya iri yogera ebigambo nze mu bigambo byange ebyo ebintu baba bali tumalira abiseera kati we babanga amasomero ago agatendeka abasawo ngeri amasomero kituufu agatendeka abasawo kabiri badanda abantu babaita kabiri we bakoba mbo bajja kuvanga kabiri babogete ebigezo kabiri ebindi nga bali batesinga neno lwaki baba tibabatolerayo weirala atandike babatambulira ku obona obuzibu bwa gavumenti yaife eno tituyindike twidakola bafayo ni research nabwe bategeera ebintu ebituufu kabiri baira bamala babibwika ku bati so bene baveyo basobola okuboneka nti bakirwanisa nfiireku. Okay, tweyanziza 7 yaibira senior 4 yaibira senior 6 nibwagera mu medical school yona yaibira ebibuuzo nabo yagana nti ajovaayo nga tasobola era nakwidandaba ekyo kirala ekyokubiri ekitongole ekikola supervision ku medical schools oba nursing schools kirikola omulimo gwakyo nti omwana ali kwega okuzaalisa ayina okubanga batwalibwa mu madwaliro yabona ba midwives ba senior bazaalisa batya yakyega nga ayina ni ba supervisors abaliwo betegereza cyali alitola mu amaino nga kayitandika atola mu maino ayina okubanga abere ni practice kukutola mu amaino eibanga erimala ngera bali mu supervising body supervising ekikola kasita body supervising yagwa ngatekawe wa sente dimala Mulwanyi mbere nkuba nti ezira obwabuzire esente dikola kyeino mu kuyamba omuntu okukola omulimu gwe ngabo ya oyina okuba ni kibeta human capital growth. For example Mulwanyi bakuwaira abaana 15 kuba supervising abali kwega okuzaalisa nige buti senior obstetrician oba gynecologist bali kukwegerako ayenga oli supposed okubanga owa supervising. Okay, you need that allowance jebata kuwaire osobola chikola
era ekinene bakuwa emyezi mukaaga oba supervising ewikisi ditya ibiri ngokola report omwoyo gw'iwanga gwanonoona ebiseera ebisinga nkolera busa bino bye muwulira ti biduubo bya Nabbassa